ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи таъола ва баракотуҳ. Ба кулли бинандагоне ки алҳол моро тамошо карда истодаин ва миннатдор аз он шахсиятҳое ҳастем ки дар шабакаи мо обуна шудиянд ва ҳар наворе ки мепартем лайк мегузоранд ва ин наворҳоро паҳн мекунанд. Худованд нигаҳбонатон бошад. хуб, имрӯз мехоҳем баҳри шумо як 4 хабари хеле муҳимеро пешниҳод кунем. Хабари зарурӣ аст. Дутоаш барои муҳоҷиро ва дутаи дигараш барои кулли мардуми тоҷик аст. аз шумо хоҳиш мекунем то охири навора тамошо кунем, то ин ки ин хабарҳоро аз худ кунем, шояд зарраи ҳам ки бошад барои шумо фоиданок бошад. бале, бисёриё фикр мекунанд ки садои умед худашро ким мегирад. На дӯстонам, ман ҳеҷ кас нестам. ман ҳам яке аз бандагони худованд, як бандаи осии гунаҳгор ҳастам. шояд дар назди худованд қадру манзилати шумо 1000 маротиба аз ман болотар бошад. шояд ки ман аз хоки қадамҳои шумо паст бошам. ман касе нестам, дӯстони азиз. инсоне ки барои суми дунё, инсоне ки мол дорад, инсоне ки мансаб дорад, инсоне ки вазифа дорад, агар худро аз як шахсият боло ҳисоб кард, яке аз амалҳои ҷоҳил ҳамин аст. мо дӯстони азиз хоки пои шумо намешавем. бар ҳаққам омодао бошед. хуб, аввал аз муҳоҷирон шурӯъ мекунем, чунки ман ҳам дар муҳоҷиратӣ бисёр кор кардаги ҳастам, аҳволи муҳоҷиронро медонам. мо муҳоҷирон як хатои калоне дорем. чӣ хатои аст? мо ҳамин моҳ мисол чӣ қадар суме ки кор мекунем, ҳамаги онҳоро гирифта бар хонадон равон мекунем. ана ин кори мо хато аст. чаро? вақте ки шумо кор мекунед, ҳамин моҳ вақте ойлики равонкунӣ шумо мешавад пул мисол 140-142 сомон аст. баъд аз чанд қапас мебинед ки пули як ябора мехезад 150 чанд сомонӣ мешавад. шумо дар ҳаминҷа ҳисоб кунед ки чӣ қадар сум бой медиҳед. ман барои шумо як маслиҳат доданӣ ҳастам, дӯстони азиз. шояд ки бисёре аз шумо аз мо калон ҳастед, мо хурд ҳастем. барои маслиҳатҳоамон фикр накунед ки мо ҷавон ҳастем, шуморо насиҳат дорем. На, дӯстони азиз, ҳамчун бародари исломии шумо ба шумо мерасонам. шумо сум кор мекунед, ҳамон қадаре равон кунед ки дар хонадонтон кифояткунанда бошад барои рӯзғори зиндагиашон. ва мондагӣ он сумҳоро метавонед як ҷо захира кунед, як ҷо ҷамъ кунед. ё ин ки карта, ҳозир бисёр ҷойда картаи Сбербанк аст. ана ҳамон бисёр хуб аст. метавонед сумҳои худро дар ана ҳамон картаи Сбербанк захира кунед ва мебинед ки сум як ябора вақте ки шуд хест, дар ҳол ҳамаги онҳо суморо равон карда дар ин ҷо дар ҳол мегиранд. шумо дар ин ҷо бой намедиҳед, дӯстонам. сумро чӣ хел фаҳмем ки мисол қулбаш баланд мешавад ё ин ки паст мешавад. як занак як чанд рӯз пеш рафта сум гирифтааст 142 сомонӣ, 1000 рубл 142 сомонӣ аз банк баромадааст. дигар банк даромада пурсидааст ки сум чанд сум аст. гуфтааст 148 сомон. ин занак фикр кард ки ия фиреб кардиян. хест баромад ба ҳамин банке ки гирифта буд, гуфт ки шумо мара фиреб кардем, дар он банк 148, шумо 142 дода истодаем. инҳо гуфтанд дар мо ҳам 148 шуд. дар муддати ҳамин чанд минуте дар байн нагузашту сум хест. шумо ҳам дӯстони азиз сумро медонед аз куҷо бибинед? дар ҳамин Google, Яндекс Google вақте ки медароен нависен ки мисол валюта на Таҷикистон мисол мезанед, ҳамҷа вақте ки баъд мебурояд ки мисол 1000 рубли тоҷикӣ чанд сомонӣ, 1000 рубли русӣ чанд сомонӣ тоҷикӣ мешавад, ба шумо нишон медиҳад. вақте ки мебинед ҳамин 150 шуд, шумо метавонед равон кунед. нигоҳ накунед ки мисол 155 мешавад, 156 мешавад. бале, шояд ки шавад, аммо як ябора ба қафо мезанад. вақте ки сум хестеса 150 омад, шумо метавонед ки ин ҳолада суми худро равон кардаву аз Тоҷикистон суми шуморо бигирад. ин ҳам буд як маслиҳати бародарона ва дигар дар ихтиёри худтон аст. дар мисол чӣ хеле ки шумо боз хубтар хоҳед аз мо фаҳмид. дуюм хабарамон ин аст ки дӯстони азиз, дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Симиганҷ як шикастабанде ҳаст. бовар кунед, мо таҷруба кардагӣ ҳастем. додарчамон афтида буд, аз чанд ҷойҳои дастона шикаста буд. ман боварӣ надоштам ки ин даст боз ба мисли пештара шавад. вақте ки ба назди ҳамин мард бурдем, инам як табиби хуб аст, ҳам домуло ҳаст, бисёр хуб, бовар кунед роҳи ҳамина медонад. ҳамин хеле кар ки ҳозир ба мисли мову шумо дастонаш сиҳату саломат аст ва чандин инсонҳо меғалтанд
миёнашон мешканад, чандин ҷойҳои пойҳояшон мешканад, дастонашон мешканад. баъд аз ҳамин шахсият мера ин ҳам хай шифо аз ҷониби худованд. инҳо як сабаб мешаванд. худованд бандавоша бисёр қадр манзилати баланд додагӣ аст. ба ҳар як кадомаш як ҳанаре додагӣ аст. инҳо сабаб мешаванду шифо дар ҷониби худованд аст дӯстонам. ин ҳам як тавсияи бародарона барои шумо ҳаст ки яке мабодо худованд ҳеҷ каси мову шуморо ягон балоида гирифтор нашавем. худованд мову шумо ҳамеша сиҳат саломат монем. мардуми тоҷик ҳамеша сиҳату саломат монанд, то ки духтурҳо дигар бекор монанд. яъне ки мо ҳамон осос кашидем, дигар онҳо дар кор намешавад. шояд ҳастанд ки лаҳзаҳое мешавад ки ягон авария мешавад, худо ҳеҷ каса ба ин авҳол наафтонад ё ягон ҷо меғалтем мешканем. шумо шаҳри ваҳдат, деҳаи Симиганҷ омада бипурсед ки дар ҳамҷо як шикастабанд аст. шояд ки бисёре аз шумо бишиносед. бисёриҳо ба ин ҷо мебиёранд, ҳатто аз тарафҳои Ленлабод, аз тарафҳои Кӯлоб, Помир, аз ҳама ҳамин ҷойҳои Тоҷикистон мебиёранд, ҳатто аз ҳамсоя давлатамон Ӯзбекистон, Афғонистон ҳам меёранд инҷо. ин шахсият бисёр шахсияти таҷрубадор аст. метавонед шумо ҳам омада бипурсед, ба шумо нишон медиҳанд, хонаашонро рафта боз дар он ҷо бубинед. ман боварӣ дорам ки ин хел шахсият дар Тоҷикистон хеле кам аст. як бор омада таҷруба кунед, баъдан иншоаллоҳ ки шумо хоҳед фаҳмид. хуб дӯстони азиз, ҳозир як мавзӯи дигарро ба шумо мерасонам. баъдан як суоле метиҳам. чорум хабарамон як суоле ҳаст. ҳамин суола хоҳиш мекунем бисёр хушу фикр кунед. фикри чиқир кунед ва ҳар як кадомитон фикри ақидаи худтона дар комментария бинависед барои ана ҳамин суол. барои шахсоне ки дар шаҳри Москва ва Московский област ҳастанд, мехоҳам ки борҳои худшонро мисол ҳамҷо ба ягон компания равӣ кунад ки мисол компания боваринок бошад, ягон каса фиреб надиҳанд, борҳояшонро соқ ва саломат иншоаллоҳ варда дар хонадонашон бисупорад. мо ҳам имрӯз як бародареро баҳри шумо дастрас намудем ки ин бародар алҳамдулиллоҳ бародари исломии мову шумо ҳаст. ҳатто барои боварии мову шумо худаш сиёнка карда истода шаки мегӯяд ман аз он инсонҳое нестам ки шумо фикр кунед ки ман бори шуморо мехӯрам. дар ин дунё ки худам дар он дунё чӣ ҷавоб метиҳам? ман ҳаққи як каси шуморо намехӯрам. борҳотонро иншоаллоҳ мегирам, ба Тоҷикистон буда ба хонадонтон месупорам. ин бародар ҳатто мега хиша сиёнка карда ки шумо худ мабинед ки мабодо рӯзе нашавад ки мисол бовар накунед ки ҳамин бародар агар боварӣ мешед хиша нишон медод. ман хима нишон метиҳам. ҳатто мега биёен сиёнка кунед, чӣ намуд боре ки доред сиёнка карда дар пешам марам сиёнка кунед, бортонам сиёнка кунед, мо да ана ҳамин одам супоридем ба ана ҳамин қадар нарху сум. ҳатто паспорт ман мега сурат гиред. ман ҳамин паспорти бародарро гирифтагӣ ҳастам. адресҳои Тоҷикистон, Русия ҳамашро гирифтагӣ ҳастам. ин бародар мегӯяд ман худам рафта борҳоро мегирам, бори бисёр бошад ман рафта аз ҳамон ҷошон мегирам, мега миёрам ҳамин борум буд шуд худам мегирам мерам. ман инҷа ягон посредник нест дар байн, ягон шофёри дигар нест. ман худам ҳай карда машинам мебарам, дар хонадоншон месупорам. бо шумо ҳам мега дар Тоҷикистон ки расидам, шумо ҳамаро биёед сиёнка кунед. ва мисол шартнома дорад бо бародар, мисол ягон ина шумо месупоред ки ҳамин бори ман иншоаллоҳ мераса, бале бародар бо шартнома мемонад, имзо мемонад ки ман бори шуморо қабул кардам ба ҳамин нарх, ман иншоаллоҳ бори шуморо буда дар хонадонтон месупорам. агар мабодо ягон мушкиле шуд, шумо ҳамаи боротонро аз ин бародар гирифта метавонед, барои ки забонхат дорад, хонаи Тоҷикистонашон, паспорташон ҳамаш дар дастамон ҳастай. ин бисёр шахсияти боваринок ҳастай. алҳамдулиллоҳ мо бо ин бародар аввал хеле суҳбат кардагӣ ҳастем, баъдан ман инҳоро баҳри шумо тавсия дода истодам. ҳастанд шахсиятҳое ки борҳои мардума бурдагӣ ҳастанд, то имрӯз овардагӣ нестанд. худованд ҳидоят кунад он шахсиятҳоро. ин бародар мегӯяд ки ман аз он шахсиятҳо нестам, ман аз худои худ метарсам, ман алҳамдулиллоҳ мусулмон ҳастам, ман 5 вақт намозам тарк нест. ҳар коре мекунам ман пешакӣ фикр мекунам ки оқибати ман вайрон нашавад. гуфта мегам мардума бигӯ ки барои ман бовар кунад. мега як бор борҳоиро мебарам, месупорам, баъдан хушон бубинам ки ман чӣ гуна борҳошона соқ ва саломат иншоаллоҳ бе ягон зарару зиён бурда дар хонадоншон мерасонам. мега шумо ҳамагӣ метавонед борҳои худатонро ба ана ҳамин бародар бисупоред бе ягон шубҳа. дӯстони азиз, вақте ки аз он ҷо ба Тоҷикистон омад, ман худам рафта сиёнка мекунам боротона ки ина бародар борои шуморо омад. шумо метавонед ки борҳоятонро гап занед, мисол хонатон ки ҷои боротона бурда бирасона ба шумо. хуб, ин аз сабти худашро тамошо кунед. ин шахсият ки аст ва чӣ сухан мекунад баҳри мо ва шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. бародарои азиз, гуфтанам омад, мо аз Москва ба Тоҷикистон бор мебарем. шахсоне ки хоҳиши бор равон кардан доранд, марҳамат занг занед. рақамҳои мо дар экран мебирояд. адреси мо Московский област, Дмитриевский район. хоҳишмандон марҳамат занг занед.
برای باور کردن شما ما ویدیو کردیم. شخصا خودم خطیر بار میروم تاجیکستان. خیلی که میبینه در تنه بار نویسندگی است آدرس های تاجیکستان، رقم تلفن، نام همون شخصی که بار قبول میکند. بعد نامری همون آدمی که میگیم بار آوردن آدم میسپارم. نامرای تلفن روسیه حتما نویسنده شود. انشاءالله بار شما یگان جا نمیشود. به یگان مشکلی ما قبول میکنیم. اگر بارهای شما بسیار باشد ما با ماشین خودم رفته بارهای شما را گرفته میاریم. به یگان مشکلی میشود. خدا خواسته باشد و روزهای نزدیک انشاءالله حرکت کرده ایستادیم. تسترک بارمون تیار شود و سفر میبرویم. انشاءالله خدا خواسته باشد به یگان مشکلی میشود. وقتی در تاجیکستان رسیدیم برادرمون صدای امید جان قطعی یک تا تلفن لایو یک تا ویدیو میکنیم بارهای شما را برای رسیدن تاجیکستان با در کانال امید جان انشاءالله زبط میشود. تماشا میکنیم بارهای خودتان ما چهل تقسیم میکنیم بارهاتان انشاءالله به یگان مشکلی برای شما میرسد. پناهتان به خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب دوستان عزیز گوش کردین برادر چی میگوید. شما حتما به یگان شبهه میتوانین بارهای خودتون رو زنگ زده به همین برادر سپاریده. وقتی بارها رو میگیرین همون بارهایتون رو سیامکه کرده همین برادر در سپاریدهتون رو نمیخواد سیامکه کنین برای خودتون بگذارید که این برادر اسلامی ما و شما هسته. خوب اکنون میگذاریم به چهارم موضوعمون که این سوال هست. این سوال خیلی سوال فکرانی هست. شما را در تعجب میافتاند. چه سوال است؟ با شما یک سوال میتیم. شما در یک جا نشسته هستین در یک خانه. از پایان پایتون پدرتون، از پره مادرتون، از این پره استادتون و از این طرف قبله. شما باید در اینجا خواب کنید. پایتون رو طرف یک شخصیتشون دراز کنید. در همینجا شما چیکار میکنید؟ شما باز نگید که مثلا میشینین در همونجا. نه، شما ممکنه که یک سال در اونجا زندگی کنین هر بیگه از کار میبینید مثلا در همون بین خودت هستی. این برای شما سوال هست. از چهار طرف مثال مادر، پدر، استاد و قبله هست و شما در ان همین حالت پایتون رو به کدام طرف دراز میکنین؟ حتما در کامنتر بنویسین و برای چی همون طرف دراز کردنتون رو بنویسین و من فکر عقیده شما رو میخوانم و از کدام یاد توغری آید باز انشاءالله در ویدیوهای نوبتی من میگویم که همین برادر در همینجا درست گفت. شما میتوانید فکر کنین بعدا در کامنتر بنویسین. بعضی از میگوید که نه ما میگم میشینم در بین پایمون رو یکم طرف دراز نمیکنم. یا که میگه به طرف قبله یا اینکه به طرف استاد یا اینکه به طرف پدر یا که به طرف مادر. برای چی به طرف همین ها روان کردنتون رو هم در کامنتر نویسین که تو نویسید که مثلا من به طرف مثلا قبله دراز میکنم. برای چی که به طرف قبله و به طرف پدر و مادر و استاد نه یا که به طرف استاد برای چی به طرف پدر و مادر و قبله نه. به هر طرفی که میکنین حتما خوش وقت فکراتون رو در کامنتر بنویسین. من ان شاء الله فکر شما رو میبینم کدومش که درست آید من با در ویدیو نوبتی شما رو میرسونم. اگر که نتوانستین یافتم من خودم با شما ان شاء الله باز ویدیوهای نوبتی میشود براتون پیشنهاد خواهیم کرد. خب با خواهش بسیاری از دوستان هست میخواهم که یک نشید براشون پیشنهاد کنیم. با آواز زنده بیمار هستیم. خیلی شما دیده شدین چند قدر شدیم بیماری ما باور کنین دوستانم هیچ نیست است که ساز شوم بینیوم وقت کم است آواز خوب نمیبراید. اما نشید کم کم زمزمه میکنیم. اگر برایتون پسند آید ان شاء الله باز ویدیوی نوبتی نشیدهای خوب خواهد شد. آرامی جانم نامی محمد محمد ورد زبانم نامی محمد محمد ورد زبانم نامی محمد محمد اول نام بنامت یا محمد اول نام بنامت یا محمد دومک مکانت یا محمد دومک مکانت یا محمد. خب دوستان عزیز وقتتون رو بسیار نمیگیریم. انشاءالله اگر برای شما این نشیدها پسند آید روزهای نزدیک ما اینها رو کلیپ براتون خواهیم کرد
در حق دوستتان صدای امید با دعا باشین. همین دانسته باشید که دوستتان صدای امید از کسی از شما خود را بالا نمیگیرد، هرچند که برای این خداوند مثال چیزی که داده باشد. الحمدلله همه چی در رسیدگی هستم، این هم خدای من کرده است. من هم الحمدلله مسلمان هستم. پیغمبر ما چگونه شخصیت بود، دنیا همه به خاطر پیغمبر بود. این قدر مال دنیا را اگر میخواست پیغمبر، خداوند همش به پیغمبر میداد، اما نخواست. چگونه شخصیت بود. ما هم که این قدر مال دنیا را خدا به ما بتید، هم ما خاک پای شما نمیشویم. شاید که یک نماز شما میگذارید، یک دعایی که میکنید شما، او قدر منزلتش از ما هزار مرتبه است. خداوند نگهبانتان باشد. با دعا باشید.